Saloma hubata ganupan Bapak Inang. Selamat hari Minggu ma hubata ganupan Bapak Inang agena maposo na sedang mengikuti ibadah ta bani sugot ni Arion. Sonay homa hubani na siyam Bapak pakon Inang agero sinamaposo na mandihuti kebaktian secara live streaming na irumah. Selamat hari Minggu ma homa hubani na siyam. Sanggah kebaktianon ase tetap mahita memakai masker. Diar ase pukah kita ma kebaktianta. Riap mahita jongjong. Ibagas goran nine bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu napasing sitopa langit pakon tanoh on. Amen. Dodingkon na syamma iya, dodingkon na syamma puji-pujian bani, sahapkon na syamma ganup horja halongangan niin, marmogah-mogah mana syam, ibagas gorani nama pasingin, marmalas nyuhurma sagala sipindahi Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan nebata paridop niuhur natar sulur domma ipasirsir ham haluahon apa haguluhan marhite pakokopon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Suruh hama tunjumu mengajari hanami asesi tong doding nami mamuji ham. Ai hamdo talup doding konon si pujion apa si pasangapun rosi sadokah ni dokah ni. Amin. Hundul mahita. Puji manay batata bayanan na basingin bay paratas hamulyon niin puji hita matuhanta marhitay dodinta haleluya nomor 402 ayat 1 pakon ni ayat 2. Bayan ang nabasingin
mahita jongjong. Martongko mahita sepokon hita madusata hubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus Raja ni kuriain. Iha tahun hamdo hubani susianmu apa huben nami. Ase gabe garam pakon panondang hanami. Malas tumangdo uhur nami manjalo ondos-ondos muin. Nagabe tanggung jawab nami i dunia on. Tapi anggo jujur hanami ilobemu. Gatido hanami lole mandelan kon in. Halani hagalekan apa hurang ni hapor sayaon nami hubamu. Gatido lang mardai janah lang mararti guluh nami dopak masyarakat. Janah rado hanami use ipengaruhi na masa. Membahen taruyun hubani na somadear. Age sondang malas niuhur apa haluahon. Gatido langgara huben nami dopak hasoman apa masyarakat nami. Rado miloh suluh ni hapersen nami halani doras ni logo ni tanoh on. Bani haganupan in Tuhan sasap hamma dosa nami. Pargogohi janah parhuri hamma hanami kuriamu. Aseboy hanami gabe halak Kristen na misionaris. Marhite goluh nami i dunia on. Ibagas Yesus Kristus si palua hanami. Balosi hamma hanami. Amin. Tangar hitama hatani nebata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibotoh nasyam do. Laho membuat dosata do iya aseroh. Seng adong dosa ibagas iya. Ganup na marianan ibagas iya. Seng mar dosa. Hasangapon mabani na ibata ibabo. Amen. Holong na humbani Tuhan narohumbay Jesusin. Say totap do marsinondang. Holong ni Tuhan tain. Dorinta haleluya nomor 350 ayat sada pakon ni ayat 3. Mahita jongjong. Sa sihon hitama ha porsayan tain. Songon na sinak sihon di haganup halak na porsaya. Bani sap tanoh on. Ahu porsaya bani nebata bapa. Pargogo na sa tarimbang. Nama numpa langit pakon tanoh on.
Au percaya bani Yesus Kristus, anak ini batana sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon si Maria, sanggalape haliaban. Marhite tondun na pasing, na manaron na parngit, bani panorang si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun na goritur, mula manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul siamun ne bata bapa, pargogon starimbang in. Hunjama ia mula magira, lau manguhumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Ahu persaya bani tondu na pasing, bani kuria persadaan na pasingin, parsaoran ni segala nama pasingin, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon yakula, pakon bani haguluan na sadokah ni dokah ni. Amin. Paimaman doding hita, asitangara hita, persembahan pujian numbani sektor sia.
Sanggah mando dingon hita, manggalang hulu beido hita, aima untuk RBM GKPS. Paima ijalo hita hatani Tuhan, puji hita usia Tuhan ta, toguham au o Tuhan baigoluh dunia on, nagogoh doham parholong togu au nagalek on. Haleluya, nomor 330 ayat sada pakoni ayat 3.
ini bata na mengatasi segala kauhuron. In mamaramot kon nuhur pakon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Orang sepat tegadupan. Buka ita Bibel ta. Membani 2 Musa 15 ayat 10 siah dan subani 20 sada. 2 Musa 15 ayat 10 siah dan subani 20 sada. Tersingat nih, butuh kita do arti di Bibel kan. Biblos, marah selalu pada bahasa Yunani Biblos. Memang marah selalu pada bahasa Ibrani, lebata. Jadi on may buku ni Tuhan. Buku ni lebata doon. Alkitab di atas. Jadi Alkitab yang di atas segala kitab. Jadi Bible doon memakai itu. Mendapatkan tapi ubah sahod mau batta gadupan hala di hasobat di rumah pe madam-duran nama beribadah oma. Ai sanggah na bokot hudani para orap pakon gareta porang ni apa nama ngajaksi hubagas laut ai ipasuang Jehovah ma bah ni laut ai malakahi si dia tapi mardalan balina horah do hala Israel itongah-tongah ni laut ai do pai roh masih Miriam sada nabi buang-buang nabiyah boto ni si Aaron ibuat mas sada husapi bani tangan ni anjaha luar maganup puang-puang mairik konsi marsi jolom husapi ni anjaha manortor jadi mandoding masih Miriam marsi bolos-bolosan pakon si dia mandoding mana siam bani Jehovah ay mulia tumang doia isa pakon do huda pakon la mga jaksi hubagas laut sikan jay ma dop ni tasni kita kadupan na hinargan Tuhan Yesus Kristus kita on ge tupuan on rasi tupuan naligan pihaganupan ay ma sada tupuan na etek anggoy bandingkan hubani haganupan dunia on sada gereja na barangkali pita ang kuboto piga pagori ijon kintab 1000 halak humbani sekian juta jolma di dunia on malah hutan sendiri mah hutan na etek tapi hutan na lang boy terlepas sumbani ahana masa itonga-tonga di dunia on sada contoh misalnya lagi bani pergulun tiap hari Rusia pakon Ukraina itu marporang mahol pindahan minyak goreng migor dari minyak goreng batamu kilang persoalan dong saya mangke kan lah makata siya marporang si dejay naik minak pertamax misalnya marporang si dejay naik doh mage kelapa sawit tapi sopong lu turun tene lang boy tarpalua ahana masa itu ni aso malang bitar paluh benahana masa dempak ni pakorhon ni agi bani gruta sigano pare be de sunari hasomat ya dong di Qur'an dong 10% kajay Kristen itonga-tonga ni porang namar porang si dia itonga-tonga ni peluru na bisa mencabut nyawa ni si dia jana takas bahasa kita parang kaltap hitam bani bagi-bagi media buwe itu mang anak na kehilangan orang tua na kabiyatan piatu. Buwe itu mang kumage si na orang tua na kehilangan anak na sunari mengungsi Polandia pakon negara-negara tetangga di sini ada sakiu Paris peo Prancis. Kita gadupan ay nari Tuhan Yesus Kristus barangkali masalah di sini doa. Tapi dampaknya dong masalah dong hona hubata. Masalah tapi zapi tonga-tonga di ondom magabesa da huta benda bagal ge global village hutan na bagal do din senari lang boya hatin na masa ijon to kinari sabi sa minit nari das mi Europa misalnya kan to kinari badi ijon das senari das mau magi Amerika lang adong batas-batas ni komunikasi be lang adong batas-batas di segala persoalan be ada se haganu panagepe na dua negara mar orang tapi di doge negara-negara mar sitaronon
terlebih sida na ijayai kan. Da anak menjerit-jerit di mana mamaku, ija bapakku. Barangkali juga bapak menjerit-jerit di mijado nyom bakku ija. Mangan lang martot tu be gadupan guran di peporang selalu menimbulkan masalah bagi kehidupan di Jolma. Kita gadupan kuri Tuhan. Masalah di Israel lang masalah di porang. Tapi kelaparan muncul, lohe madingting muncul di negara ini dia. Laos dia hu Mesir. 450 tahun di Mesir kan. Laos dia hu Mesir. Ijai dia yodoh-hodoh, ditekan, disiksa sedemikian rupa oleh halak Mesir, orang-orang Mesir bagi orang lain. Tersiksa, menjerit. Ukraina menjerit ini porang. Jadi dia bagi sekian ribu tahun salpu, mungkin 4.000 tahun salpu Israel menjerit masih taronok teriak balani sitaron na jupas dia. Anggo memang ipardehita ke 2 Musa 2 ayat 7 non ni jay. Do paini ni Jehova do matakas huida sahit di panaron di bang sakku tanam Masir. Anja do mau tangar doruh si dia halani pambaheran ni na mangat sikasik si dia. Do mau bodoh si taronon ni si dia. Halani ado se tuat au paluakon si dia tangan di halak Masir. Anja paluarkon si dia huntano on hutano nama diar. Anja hana lumbang hutano haborani dari pakon manisan. Hutano dia nani halak Kanaan, Het, Amori, Peresi, Hefi, pakon Jebus. Kita gadupan barangkali dong ada pengalaman tahu mason. Ketika kita menjerit misalnya, tiki doru barangkali apa saya doru, tiki tangis, bagi-bagi persoalan, bagi-bagi muncul. Apakah Tuhan mau mendengarkan saya dalam situasi ini? Tiki doru kalau Israel misalnya kan, tiki masih orang sedia. Boy doru mari ni tonggo, doru mari ni bagi-bagi tekanan kejiwaan, psikologis, lang kita psikis, fisik tidak tertekan tapi juga psikologis misalnya. Doru padas kena na yahap kon sida bae Tuhan. Apakah Tuhan juga mau mendengar itu? Tanggon debata do depan doruku. Kita ngono gadupa, kita ngon debata nggo martonggo padas kon masalahku persoalanku. Barangkali dong muncul itong tangan debata do. Barangkali ini anak Ukraina kan ketika saya berdoa di mana mamaku, di mana bapakku. Age pelang tarida be doma maruzunggolo kalau ni bagi masalah ala di porang bagi penorang. Apa kita pribadi masonaya kan? Makna Tuhan itu ketika saya menderita. Izane batati kiamat sadon. Apakah Tuhan mau mendengar itu? Tapi kan bisa pelajaran udah mahu tangan dulu di sini dia. Aku telah mendengar jeritan mereka. Dapsiai panoro di bangsaku, dom mahu tangar doru ni sidia, dom mahu widah doru sidia. Senari roh paluah kun sidia. Kadang-kadang masih ada persoalan kan ketika berat persoalan kan agak mahal lo mengarusion barangkali. 3 tahun siap lalu misalnya dong ada gempa bumi Haiti, tahun asal dong gempa bumi Haiti, 8,2 skala Richter misalnya kan. Sidia lahu gereja. Di gempa bumi ya gempa laos di gereja rubuh bagi pantorakai. Padahal kami datang ke rumah Tuhan, kenapa mama saya, ibu saya, hasomakku pun legal-legal justru di rumah Tuhan saya terbunuh di hal di gempa bumi. Di mana Tuhan itu? Bata haganupan, barangkali kita akan mangilahon haganupan secara masih sampai begitu mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan bagi pantorakai. Memang ada hal yang luar biasa doon. Kan barangkali gue terjadi hal nasonon be. Ija bisa laut hora. Jana agak bisa ada songonokpan gak bisa ada tembok iya. Jana hagadupan Israel masuk ke John lahu menyerang hu tanah nalikan barangkali ya tak terusan Suez nasional tapi ya laut merah hai hanjam bisa menyeberang. Lang enggak terjadi masa sebelum ini dan lang terjadi biaya barangkali ke depan di ala di dombalikan bagi ke depannya ini kita ke depan naik batap menangihon ay jangan katakan bahwa Tuhan tidak mendengar, Tuhan memerhatikan.
Enggak bahasa Indonesia hinakan memperhatikan. Saudara, memperhatikan dia. Memperhatikan itu kan mangidah. Bahasa Simalungun ini mapardiatehon berarti dia. Mapardiatehon di ate. Mapardiatehon. Gaji na lang bagas binotohta. Gaji na lang sadari hita. Tuhan mangidah hagadupan persoalan persekutuan kehidupan di sini dia. Itu ngatongan di berbagai seteronya jumpa si dia gebani kehidupan di sini dia. Paskon ma pusok ni urung bay Jehovah ay sarihon dohokan. Segala khawatirmu sampaikan kepada Tuhan. Apa kekhawatiran bani kehidupan ay? Pendeta juga ada kekhawatirannya kok. Nalansia pe kan ada kekhawatiran yon. Apa itu malansia tapi wapun tuh ya 3 tahun hari do. Onan ini luhur kan. Tapi serahkan aja kepada Tuhan ninang Bapak Opung. Kapan dia maya, di situlah kita pergi kan pulang. Kemanapun kita pulang dibawanya. Kan gitu aja nya kehidupan ini. Tapi ini siap 60 tahun bisa dari kondong pigon. Bahat kumandi ke 10 itu halak. Ya, puji Tuhan lah bisa melewati kehidupan kan. Pasti ada setiap pergumulan kok. Lang mulus saga depan kan. Izon dong di depan izon halak nih. Isi ada izon halak di pantorakon dong izon. Adong. Isi coba. Lang adong tene. Si parminggo dong depan kan. Tidak akan mulus ke perjalanan itu. Kelang pasti ada benturan-benturan, pasti ada masalah-masalah. Ope holi misalnya, mereka keluar dari penderitaan. Pada 50 tahun tadi, keluar dari penderitaan, mereka musim-musim Tuhan, memasuki sada pergumulan yang baru. Kan ada kan? Mereka keluar dan hasil mendarat masir. Ipada ratu di Paluah Tuhan saya masuk mebetanah na hutanoh na siol dalam sini dia. Memasuki sada persoalan yang baru, memasuki sada masalah na baru hamba di kehidupan sini dia. Aha. Melewati padang pasir, bah pe susah tu mang buaton, si panganop pe susah tu mang jupakon, paling adong leto kalau pe pintu ibarat Tuhan do leto, ibarat Tuhan do mana susah tu mang jalan pe terjal, kekeringan ada, malah menghapon kehidupan da baruon. Musa kembalikan lagi kami ke sana, bawa kami izai dong pe daging pakonon di zona ahap lang adong. Masalah baru tong selalu ada. Sampai 3 tahun on. Belum selesai selama kita hidup bisa sangat menggolu kita tong doa dong lang boy nang Bapa. Tapi harus percaya bahwa Tuhan melihat itu. Ibu tong ne batahan doa garupan doa. Idah doa garupan ai tangan doa garupan ai. Ayat 2 makataon Paulo ahon ku masih dia. Aseon do keyakinan teh batasna. Jangan mangidah on ma pangurupian itu halon kedahsyatan yang Tuhan lakukan misalnya CDP gabe mamuji-muji Tuhan dan kita kedahsyatan nak sepolisi akan debasin ai sanggana bokot hudani parao rapakon garetani gareta porang ni apa nama jaksi bagas laut ai coba kan dong dora film nion kan Moses film ni si Musa. Nah lewat si dia Roma hoba tentara di Paraon tapi si dia masuk jama roh. Ipasuang Jehovah bah ni laut ai malako bisi dia tapi mardalan baina hora do halak Israel tonga-tonga ni laut. Barangkali on trado terjadi age badu Kristen pe. Luput sada kali saya bisa pikir bilang luput kembali bagi-bagi nama masa gitu ngatong di sini ya. Luput kembali bagi-bagi gempa bumi, longsor ya bisa luput ay halani ya sekali lagi bukan kebetulan itu tapi kata halani bata meramot kon mangidah agadupan terjadi masih dia. Mangahap konon mak. Gabe na muncul ay puji-pujian hubani Tuhan. Kita gadupan hinad dari Tuhan Yesus Kristus. Kadang dora saat-saat iza bani goluhon ge bani kehidupan on. Mandoding kita janah tiki mandoding okko matarilu kita mandoding on. Aku tanggo dari pengalaman siap sunai kan. Agi cerita au pondok. Bapak kan izon pendeta.
Jangan ongo ceritahon papigahon mana ceritahon janah koma lang pigado kado ko si Hujalo itari mau gabe fikarge ro bapon tadu koma rumah sakit ini kan. Tadu koma rumah sakit harapan kita. Mulak hunjai atap nahe muncul bayi duding ko ge. Nendos kon haganupan. Terus kan tunggu mupakas terus ini kan nah asal lawa rumah ni kan gadi dia madu singgoli dunia kan selalu lang langgu tar horomau iluku ge lain masa sih baru piu jalo pikardo masuk rumah sakit hanjainya madu singgolo kalau kita sambil di rumah sakit tuh kita madu singgolo ya langsung patruk magidangnya nah misalnya itu mengharukan sekali jangan senarpe anggodong tiba-tiba radu muncul di ngage radu jangan kau datang nyanyian kupikir gitu nanti selalu membuat saya sedih gitu sampai saya mempersok nyuruh barangkali dong doa badi goduh toma tiga mandori kita ingat seseorang sesuatu pakon legan pe ulok koma son yang gak bedo kita garama nak baru orang tua kan dong lagu itu ikon hujan rintik-rintik nah tiki rintik-rintik hujan on mardiga teu badi pacar nih ke gak bisa ndak busok pangahap nih kan ada maksudnya kan ada kalau mati ke mandorinya itu dikon malas niur koma mandorinya sesuatu misalnya tapi dia malas niur gabe sudah tu bang pangahap dia lah di malas niur mandorinya jadi macam-macam do memang pengaruh do dingon agi badi guluhon nah si Miriamon pakon ni sedia gadupan mandoring kali mangidah kuasa ni di bata bani gulu ni sedia nah masih ya sektor 3 dok sian mandoring ayo konai waktu siam dengan masih mandoring na siam lau tampil na siam no konai langka ya hal ini mandoring ayo manaksihon kuasa ni Tuhan bani gulu memberitahuan firman Tuhan. Jadi terima kasih izin siam panas kondoding lang ijon ko pala ijon ko na saudara ala ko dinuro makan. Tapi ya isipen siam mandoding may ijon piga-piga hali misalnya tapi bagas turun yur langkalan yung tampil tapi kata pahala di mamusi Tuhan doa. Hala dia dong pesan itu bukan humbani doding. Tor kita doding ni sedeon GGP pala basita ganupan. Jadi mandoding masih Miriam masih bolos-bolosan pakon si dia mandoding mana siam bani Jehovah aina marmulia tumang doya terus ni isa pakon dohuda pakon na mga jaksi hubagas kan saksian dok kan nyanyian itu berupa saksian dong madoding berupa tonggo adong doding huma patuh malas nyuhur, patuh pusat nyuhur, pandalikan dong madoding lawan los kondiri ini hubani Tuhan. Dulu ragu-ragu ni siam homa AGP ya 20 holi di siam daftar ko pala homa 10 kalak mo jumpa doding tiap hari kan jam 4 beta bulak si patang boy mingguan tapi tidak apa-apa kok. Tapi bahas pikiran bahas syukur bahwa memuji Tuhan marsaksi lebih-lebih Tuhan jangan hado mage sektor nokanay marsaksi lebih-lebih Tuhan manaksi nubat dagadupan hana ya pun sida bani golu setiap hari. Ase kita gadupan kuliah na hinargai Tuhan ta. Memang puji-pujian hamuliaon wa Tuhan. Lang halani kebetulan dua si maluahaw ni ta misal ni kan adong parmaraan. Lang halani kebetulan. Tapi lain dan debata bahwa kita anak sedang berjalan kok. Jika perdalan dia menisa ada tempat atap malu atap lang malu tapi botoh debata do pada terjadi agi bani gulu ta sigano pare. Sedia pesonondo. Malu asidang bani sana persoalan lang berarti bahwa pabawa lang adong be masalah be, lang adong be persoalan be. Tapi rado sito ko mage adong rencana Tuhan bani hagado panay. Lalu kita tok kini saya bani dua musa toluet walu. Halanyado ase tuat au paluah konsidia huntangan ni halak masire. Anjaha paluar konsidia huntano on hutanoh na madiar anjaha na lumbang. Dah kita kan paluah konsidia tahu jaha hutanoh na madiar na lumbang. Hutanoh haborani dari pakon manisan. Mengeluarkan mereka dari situasi na sunayai, dari situasi na langalong harapan di masa depan pe selaku bangsa,
Hubani situasi na marsaron, hubani sada situasi memang na penuh pada pergumulan, tapi ujung ni ama sedia das subani tano na gok susu pakon madu, gok manisan tene bani tano hai. Melewati berbagai-bagai masalah, melupusi berbagai-bagai persoalan. Aima halani boy sida malupusi ke depan halani bata makkos manis dia ipardalanan da subani tanuh na ibagam bogakon boy hita malupusi haga depan ai persoalan ngahape na dong bata halani na bata menjaga maramat kon hita manugu-nugu hita ubani haga depan ai ase bapa inang haga depan memang sekon dagati tahun hita baholanga dong lang boy hita. Ya, goluh tahun selalu atin mandepakon bagai-bagai hal bani goluh. Langa dong goluh nambulus tumang, nalanga dong masalah ni tapi adong do. Tapi dah kita mah rencana ni Tuhan bani hagadu panai. Ketika marsitaron, ketika kita menderita misalnya dong duru ta misalnya kita lihat bahwa apa rencana Tuhan dalam segala sesuatu yang saya alami. Hal rencana batas non. Minta kekuatan bagi Tuhan godong rencana mu pasal biar hampak tugu go la melupusia ganupan ang godong malas ni orang ada maksudnya patan ber malas ni rubakku Tuhan patuduh habakku hama semua se jok jalokku pasu-pasu malas ni urang bamu juk bimbing saya togu-togu hama Allah mangidah rencana mu bani gulukku sehingga memang bani hagadupan napas kehidupan di parton dion tapi dah kita bawa lang boy sirang kita bani panggilan ni bata pemerhatian ni bata pakasemanian ni bata ubani guluta. Nasi Korea nah target Tuhan. Rabar kali mulakun gerejawan pe kita akan kembali bani kehidupan sehari-hari, bani segala persoalan sehari-hari tapi ngalah bahwa Tuhan mendengar. Itangar ni bata doh ganupan age rosi guluta tiap hari. Nasi bani siapa nama ulang tahun, age sebut ko lebijon pamitong gonita. Ya puji Tuhan lah boy na siam das bani panorangon. Tapi selalu percaya akan bahwa Tuhan lah yang maka semanita bani kehidupanai. Bapak situa John Masri Sipayung, madong John Bapak Tai, kang Bapak Pendeta Ahmad Sipayung nasogot tiap nami John. Anggi Tri Wahyudi Sumbayak. Inang Rosida Boru Panjaitan. Tresia Sylvia Meliani Saragi. Langa dong tene. Idang talon situa neti baru manurung. Rifan Mahendra Silalahi. Bapak situa John Riahman Saragi. Mei Lando Yose Francia Burba. Inang McDonald Boru Damalik. Minggu pagi raga du panoten. Dear Sandi Boru Girsang. Mei Lia Boru Silalahi. Saya ulang tahun par rumah tanggaon. Masih tua Effendi Saragi. Pakon calon situa Noris Purba dan selamat ulang tahun Benesa Megadupan na ulang tahun dan selamat ulang tahun Marzabuan Benesa na ulang tahun Marzabuan Martonggo ita Ham Jahoba nebata nami nagok holong pakon kuasa nadoma marhitehon ni hatamu Tuhan patugakon uban nami suraham laho paluarkon padaratkon halak namat sitaronon hong bani sitaronon ni mabuaw si Deus turus manurus Tuhan mardalan bani gulu ni malupusi baga-baga hal tapi domay tongatongan ni si diaham bani pargulu ni si degadup hari nadomage Tuhan lagi asuman nami namar ulang tahun pakon namar ulang tahun marzabuan pe diut lay maramalas diulaya sumani ham si dia sadokahan yonda subani umur si dia panorangon saya dong do Tuhan jupas si dia bagi-bagi persoalan bani guru ni si dia nadop diin
Jangan hulu bianope tong do dia Tuhan mendepakon bagi-bagi hal. Tapi engkau hamak kasumani hanami hagadupan dan sebani usia sonari pe. Halani hamdo nama nogu-nogu makasumani gulu nami gadupan orang. Jangan gue bireham Tuhan hanami piga-piga dokah ke depan pe. Posur nami hasumani hamdo hanami hagadupan. Mandalani gulu nami pe jupah tong hidup pakon hanami tong. Masalah-masalah barangkali partolon. Baltong atungan ni parguluhan nabi tapi izin do hamrap mardalan pakon hanami agadupan janahon do tengar diun nami Tuhan bani guluh nami on bapa na isurga tonggon hayo mahagadupan asuman nami bani sabta nahon lagi asuman 100% Tuhan na siya 10% Kristen Ukraina hama tong meramat kon sila kehilangan orang tua kehilangan jomba bilang boy mardomo biala ni masalah kehidupan na marporang menawi tempat-tempat nalegan Tuhan ni sabta nahon tong patudukon ham kuasa holongmu para motion panauluguanmu pakas kemudianmu bani golun sia sigadapari posur nami Tuhan hampe tetap doriap pakon hanami masada-sada mandalani golu on itonggon hanami Tuhan sidia na domma palaskon pasu-pasu na hombamu maritani galangan pakon malas niur begal niur pe hagadu panin Tuhan halan di pasu-pasumu bani sidia Jana pasu-pasu magadupan Tuhan bagi pargulon na sigada pari martini horja nami haganupan kapadong na bodian itong atongan nami Tuhan gunah nami hubamu hamdo no ambirha malumon bagi martini tampar ni jalur sedia Tuhan ibas turuh ni uripin do naik bamu setong holong urmu laho pamalum hon sedia na boritan asibu sadahan nami Tuhan dia pijon padaskon puji-pujian tonggon nami pasengapkun Quranmu Kolong urmu Tuhan, hidupu urmu. Saya jalo hamba tonggo namion. Daripada sana ibu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Paima ipatupuhita galanganta tangar hita malubi hatay na bata nagabi onjolan bata laho manggalang ay manata surat bani Pasalmen 50 ayat 14 galangkon ma bagal nyuhur bani na bata anjaha galari ma bagah-bagah mu bani sitimulan in sonari patupuhita ma galanganta
Tiap meta jongjong. Martong mahita mangondoskon galangan tahu badi ne bata. Ham Tuhan ne bata Bapa nami, bardiar layak janana unjah huban nami. Terima kasih maha tenon nami hubamu, halani tong dong do ipasu-pasu ham golu nami. Domma iha semani ham hanami, jane ipasu-pasu ham horja nami das subani sedarion. Sonari bagas malas nyuhur, rodohane mangondoskon buah ni horja na do pinasu-pasu muin. Gabe galan hati terima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesa jalo hamma galangan nami on bana sangapon di goranmu. Pakon pabulakon harajanmu i dunia on. Ibas gorannya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami. Amin. Lanuk pinerabuin tondi pakon aku. Lanuk Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maharosu niurmu inagori tongahon, songon na inagori atas. Bereham benami sedarion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamu parlajuan, palua hamma hanami humbani pangago. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nebata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nebata maham. Isondakon Tuhan nebata mabuhini hubamu. Jana maidop mauhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan nebata buhini hubamu. Jana ipasorap madameni hubani tonduimu. Amen. Salomo Petengadupan.